الحديث الرابع حديث كات عن أبي عبد الرحمن يتام عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يا الله ولمو قال أماك حدثنا يوتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق كان كوني غونغو دو غونغي نادو أماك إن أحدكم أندي غدو مو يجمع موبنdirte gayne khalquhu tagugol mo fi batni ummihi karidu yuma makko 40 yawman balde capannay nutfatan harako tobbere maniyu wali summa yakunu refti ona alaqatan heddere jijam misla dhalika sifa dum kadi balde capannay summa yakunu refti o wonta kadi mudghatan huyre misla dhalika sifa dum kadi balde capannay thumma yursalu refti immine non ilayhi e makko al malaku malaikajo haro timmini temede balde temdre noga fayanfuhu on don ara wutta fihi e makko ruha ruhu on ila ndeññande bobo watta min minade kareedu o yuɓmar o yamire kanko malaikajo bi arba'i kalimatin windugol konngudi nayi bi kati biriski windugol arsiki ko heɓata ko e nder gurdam makko ɗa wajalihi e lajal makko ngal ka o mayata ɗo wa amalihi e golle makko ko gollata ko wa shaqiyin esi ko malkisaɗo nato yite o saydin kako nato aljanna est ce que noon piiji ko allah hoddiri kon fof ma ɗum piiji neɗɗo on ko foda kon fof tora e jomiraɓe gande ɓe inni torare allah e ɗoftagol allah hino wawi bortinde ko boni kon hino wawi waɗude ko moƴƴi ko wosina ɗiɗo piiji nayyi est ce que ɗiɗo kadi no mimmino ka ɗiɗo nayyi kañum mimminota ko yewtere jande hino ɗon 664 60 53 09 memnimiɗo e resoji hedditiɗɗin fof fo wallahi mi wondiri allah alladi o la ilaha gayruhu mo ta'ata ala reweteɗo sowna kanko inna ahadakum ande goɗɗo e mon la ya'malu himo golla bi amali ahli aljannati golle yimɓe aljanna hatta ma yakunu baynahu wa baynaha ha hara ala hakkude makko e hakkude aljanna illa diran sona soganal gotal lutti tum palagol nata ka nder aljanna fa yasbagu alayhi adito e makko alkitabu ko winda kon ka deftere fa ya'mal o golla bi amali ahli nari golle yimɓe yiite fa yadkhulaha o nata e magge yo Allah dandu en wa inna ahadakum ande goɗɗo e mon kadi la ya'malu mo golla bi amali ahli nari golle yimɓe yiite hatta ma yakunu ha hara latata ko baynahu wa baynaha hakkunde makko yiite nge illa dira on sowna soganal lutti tum palagol naata ka nder yiite fa yasbugu adito alayhi e makko alkitabu ko windi kon fa yamal o golla bi amali ahlil jannati golle yimɓe aljanna fa yadkhulaha o naata ka aljanna rawahu bukhari wa muslim min noon abdoullahi kala min natayo allah tawno e goto e ɓeeɗo ɗiɗo min komi toroto allah koyo allah waɗi en gollanoɓe golle aljanna ila ka tagaɗen ha ka mayuɗen ara en wonali gollanɗo yiite ka ara num en wonali gollanɗo yiite ka hakkunde jom en wonali gollanɗo yiite ka sakkitorum wallahu a'la wa alam